Rebecca Palayak, Gilen Manyok, Anit Kila Sik Manyok, Siasi Manyok, Kalai Komarlo. Sila Paliok Tubinilo, Nagopmiri, Pikapalaya, Wileng Mangyo, Kala Sikit na si Mangyo, Amalo, Siasi Mangyo, Kalai Komarlo, Renpimyo, Limarko Nagopmi. Thanks to the NV team and Adami Palingyo, the mayor. They will have a short word after the show. So now we're ready to start, but just make sure the parents after the show, if you can come see me just to make sure I have the authorization for the picture and the video we're doing. And also if you have small kids, when they will see their siblings, they will jump on the stage. So just make sure they don't jump on the stage, please. And I wish you a nice show. That's it. Okay, so let's go. Sulayang Malaya sana lahilot tahu Timothy Hitchalo minalat suda Ilinya vile Timotilo Isuma Pijavinilo Atot Soki Takul Nangwaliko Nakome Timothy Hitchalo Pero sumevuro isumaria vune. Takona vetse mayelo diviyo. Takona sela mausi Ulla sera la ikitasilia katsala angagalu antilu nayangalu siayalu aulla hati hanieli kama tupare lokla pa hulikka ayon na tukalla halo pale tigu jauh mangipa halo pale tupadori Tario le ako mangitong halu paliung ni nama ang asaliw nga tupadori Anga sale sinatumanilo katako nga sugami tupa say sauti kivi. manita siya hataw ko mabit hikit tasino Sinatu makikatataka sulilik ko ulasiw katikani ikhaili sa kagen na lang nagapira tupari at tusirat ko Oka, nuyak ka. Kitsa daw kati. Nuyak daw kumang ito nga ilan natin sikat ito. tupalirit Anga. Sali, sino tumanak nukat ako nga. Madywalo. Nuyak ka ni khite kasukatato. Nuyak ang itut dito. Ang utarok dito. mali ko ba manita reptil ta hikit tasino Piusa kake na lang nga. Retong itolo
Hayarat tulirutta ulla uluakut aupak sila ngayon. Kata kalau sama lebih natu. Uhala virillugu ukkuini annurahullugu. Seroy, pak nahare hakatta. Harare. Ursolo. Andora. Atsunakuta. Untuk di. Nukialu. My makeup. Atay, manitararon na si Rata.
Imma kingulimi hikittasilia doorutta. Ate hikittasilia. Takore, ihalui. Tetapi pengakai sedikit. Ihan nyt niin kuin Nullalauritse, ihalui, nukkua, uhatui natu. Saya bunga, ibu-ibu mengutsunga ukwa ilapka. Angarasali, hatara Luisa, anigalu, nukialu anti. Ikalawa anak ko suka. Ikayong tao matuawit, anak ko uhawsik sa langanin, ukatuin na lutit. Bonjour. Hikittasilia hata kumavisi. Ang ilo matamad kayang ito eh. Hanoy ito, may kilira ako na pugo. Ipiayon ni na makon na sinyalirata. hikittasilia rotta. Wow, ina rumita kijolwe. Ay, apa ni pakito yun? Oi, kapanak tumayo kaya lang ang ilanga. Hanoing itu antil yumayurak tutunya ho. Misitselusi uyaro hangani asianun tonung atikinya purun. Misit siya ka dyan ng ito katak. Imaka, ikalong kawjuit, ikayukot na to. Hey, ihalo. Ataw sa mga koperaso. Bonjour. Ay, hano ikayo ko na po nga. Takuting nga kano misit siya ko na mga ma. Uya ko hangani. Nalakita ko na lutit ilinyari. Ataw si, ato yung napaktisungo ko nga.
Mako, misiga-sigama. Pingasu, hangat tasuma. Sitama, tutsuan. Wow, menarik visualnya. Anti malinga, mayo kalau rumah di terenia kan, nyuk kumayo abloti tali kinung itu. Isi juga di anti, ilisar sudah ada anak tu. Nakomit, anga sali, silami pinasuasuni, alia kiyara, alia sukunga, nukisarea hasilama. Jangan Piuyu kata uyu ilhai lisa sunga hawi mabunga. Aunga nano ubat siju. Ikayuk tau atau si mako pengasu. Bonjour. Kano ikayuk na po ma. Sukat to alumi apa si kunda kaya hakung amana. Nalakita ko na lote ilin niyake. Atau si inurang muaka si womo durante sore. Mako, niuma ilo hangat tataka. Pingasu, itirakat tukisugi. Sitama, talikat nalikitak pisugi humuati hatataka. Silapit daw ita. Ibu-ibu mau utilaw ta? Mani katikuloki akka kakaya mo rehamuti. Mani katikuloki aga kakaya ka ilwano kahamati. Mani ka tikulauku akka kakaya ilo ni rehamati. Hayangin nama, akka katakam mata. Ikayuk tau rehakua atau si mako pingasu. Bonjour. Kano ikayuk na po ma. Agak sini sa tau rumah. Nalakita ko na lote ilin niyake.
Martin Takoyara. Marco Takoyara. Pingasok, ako kasi kami at yun ako iyo. Si Tama, ako yung timiminorit suni. Milulurit, kawin mo mga ako sinakto at kaka. Oh, bakit nilo akamat? Utturere po. Yes, irun na siguro. Ikhaluy kayok tsorata. Nakukmi po yung usyalo ikhalopi. Ilaani at sunay. Utilauta obatin manita kauyawani payuniratta. About the play because Adami was also one of the founder of AXIC. So now it's getting real. Wanna come from here? Ako may gawin ako siyalo. Siyalo ko si may mataga. Karena aksi namin ibu. Ramimir bidangan.
Kumalo. Kita lagi buku. Angin ang sanok. Sudah yung muat. Tigilang mata. Pagkunala ka dito. Pagkunin mo ako. Pagkunin mo siya tinigil yung. Pagkunin kayo na kasi. Pagkunin siya. So now it's FaceTime. Maybe we can put the chair on the side and parents, you can come see me so your kids can have a t-shirt and we can do the form together. We'll let